ariko ubundi bwo papa ari mukuri ibi papa mbwira nivyo kuko ugiye kuraba umuhungu wa Matiyasi yararongoye kandi tunganya imyaka umuhungu wa Gasupari yari yararongoye kandi tunganya imyaka ariko je maze kugerageza abakobwa bashika batanu bose igitsina canje n'ikigera kivyuka ariko reka ndarose iciyumviro reke jo buce nzinduka kwa muganga ndamubwire muganga uko bimeze kumbure muganga hari ico yomfasha Resha buri yasu twabaye nshuti dufitanye buriya ndasagura zizi nazonze iso zagusobanurira buriya nukuvuga ngo so turi nshuti rwose ku buryo bashaka mbere abamwana bamwana se n'ibikiko nabyonze niko abana bo ntimukimenya umuco nabyonze ndashaka urya muhungu wanjye uramuzi harya ndamuzi nani nibonye mutangana mu kigero kimwe umurya bugiye mu kigero kimusha rero ndashaka urya mwana wanjye nzamugushyingira rwose kandi abizi so bizamushimisha rwose bizaje ahubwo se ahubwo wa musore wanjye agiye kuza umusore wanjye rwose kuko habura amasegonda make aya niyo masaha rwose atahira uba ari mu nzira reka rwose nimba ishaka ngo ndabana umwanya muganire rwose muhuze urugwiro uko urugwiro naruhuje na so n'umuryango wa so wose ari nako namwe muhuze urugwiro rwose ibyo ushamukobwa wanjye rwose umuhungu wanjye akora muri kampani How are you? I'm fine and you? All right, good. Tusuza abashyitsi. Iko Papa, none ushaka muri iki? Nagona kuri ari wa mugore nakuzaniye sha. Ariko papa, je ngomba ndakubaze kandi unyishure. Byuri koko uravye jewe ngerageje kujegeza ndumva neza ko zitajegera. Bisigura ko ndakomeye. Jewe ndi umusazi ku buryo bwuko wondonderera umugore kwiki kashare uriya mukobwa papa we twaranywanye muryango we n'aba n'inshuti zacu rero none gashara ubona yuko weho abo twarongoreye rimwe bose bafite abuzukuru ngewe nta muzukuru mfite none ubona ko ngenza komeza kubyihanganira papa ngomba ndakubwira ikintu kimwe ndagerageza kuraba jewe nihweje umukobwa ntabwo nkunda abakobwa bafise ibisusu binini nka bijya umenga nibipondo by'amandazi bajunjitse inyuma uzi ibisusu nyoko yari afise ugiye kuraba ibiso by'umenga ni igikere cagonzwe n'itorori oya ndakwinginze umbabarire papa mbabarira jewe ndafise choice yiwanje zo kwicagurira umugeni none imyaka umaze ngaha nta mugeni wari wanyereka none ubona kuzana ukabutangiye kumwinovoza kandi we bona utari muzimu ariko papa ngomba ndakubaza ikindi kintu uravye umuhungu wa Gasupari yateye inda warabonye byabaye uravye umuhungu wa Matiyasi hari hirya nawe nyene yatwajinda ariko jewe ntateye kubona ko ndaguteye mu buryo bwuko nta muntu numwe arigera kubwira ati umuhungu wawe yatwajinda umukobwa kanaka iryo niteka ndaguteye ahubwo warukwiye kunshimira kuko je niteze yuko nzogira ubukwe ugatumira abagenzi ugatumira abantu bose mbona biriko baza kukuraba mukanezerwa mukabyina yesha ibyo nyene ndabyumva ariko rero mukazana namubonye namwizaniye rero icara hariya mahakanya muganire uyamara rwose n'umwana ameze neza ababyeyi be uko mbikubwira turaziranye twarakuranye mbese uriya niwe mukazana ankwiriye nuriya rwose nta kindi ugomba kumbwira icara kandi
umbere imbwa sha ndafata inkoni ndagukondagura rwose nje ntago nshaje. Papa ndakwinginze sinkunda kugucira mu ijambo rabizi. Mbabare kugutunga urutoki. Ariko ikintu cyose n'umwanya wacu. Ariko ikosa unkora yo no munsi. Uncagurira umugeni. Abatama buno munsi mwabaye gute? Jewe ubwanje ubwenge bwanje burakora neza. Jewe nzokwironderera umukobwa wo gushira mu mva zombera umugore. Ndigiriye. Ariko sha uko mbona rero usohoka ari nako nsohokera mu nzu ntaza kongera kukuntu nyenjire mu nzu. Reba imyaka ufite ni nk'iki icyo mwavukiye mu kigeze he urakuze uraruta ivanjiri. None rero sha niba ngiyewe nakuzaniye umukazana hakuzanira umugore ukaba wihaye kwigira intumva ukumva nusohoka ariko utaza kugaruka mu nzu yanjye. Papa ikintu cyose n'umwanya wacu papa. Ikintu cyose n'umwanya wacu. Genda ngegera ego ingegera yarabyaye ariko ubundi bwo papa ari mukuri. Ibi papa mbwira nibyo kuko ugiye kuraba umuhungu wa Matiyasi yararongoye kandi tunganya imyaka. Umuhungu wa Gasupari yari yigiye yararongoye kandi tunganya imyaka. Ariko je maze kugerageza abakobwa bashika batanu bose igitsina canje ntikigera kivyuka. Ariko reka ndarose iciyumviro. Reka jo buce nzinduka kwa muganga ndamubwire muganga uko bimeze kumbure muganga ari ico yomfasha kugira ngo ndabe yuko nzokira cyane nazokira.